Hi. Is it? Hi guys. Hi. Yeah, network your sukudisa. Hey. When I can you now, my I want to be. But the moon. Nah, not let's go 106. Kena guys. Matata runa phone flat flat ya phone ke a utlwa ena go be re qala life e ntšha lona la hana fela ga kena ka mo se le ka dilo tsona tse re bua la lona le senye nako mo ba se ba kwetse network se ba batla go e kwala go mala e tlile le go network ya la kwala ntho lona go utlwa se ba kwetse a le sigisa sigire hona nna ke go gutla ke ga dedi go no etsalang no ine le yona ya ona le dinele tsatsini Milan orange juice ine je kana a go tswele motho a dikhwiki I can't no tsandra tletsa shu khwiki e masifi so and tsandra tletsa shu yo so guys my environment in chamare munati ne yo a ke le tsweng dibeteng tsena tsa lona se ka reng ke Baragwana hospital e ka re le ka ra room ya bakudi Pilinono hospital ka nnete so guys a re qeteleng yena ntho e ke ne ke re ke batla emphasize guys taba ya o explore sex ke tlo le jwetsa gore e thusa kae a kere ke itseo all of ha re le tjena a tumela baby so re bisa hao on tshelile mona ba go that's why ke tlo ya class so ke tse go tsamela motho sure guys yo di waka what's today utamile kala dilo massive go tse dilo tse massive so guys are qetelle go bua ma no ba ba twa improve ne ke re the reason why ba tshwantse ba improve sex ha ke le radio mthong o tike Motho FM mantsiboa ka ke kena Motho FM ka Wednesday ka 9 ne re bua ka di ex hore how do you deal le motho ya sokola mo le bala ex ya hae ona le motho a itseng yena ha go no le bala ex ya hae ya primary school yo and o ka ra lenyalo la 21 years o ka ra lenyalo la 21 years wa tswa ke dijetse guys se fapang ke kopa go ka fela nyana yo be ke mposa go mpotlo ro bala se ha ke nka tla ka pele nna ke tlo ba exposed ya o ya lona sanso o tsa no bina re sepe ke eng hasas yo guys le one disturb man guys le one disturb straight eye so this person or a gono le bala ex ya 21 I mean ya primary and o ka ra lenyalo for 21 years you know ke itseng ha ke mo araba ka re I think o failwa ke the current partner o failwa guys and a lot of people showing ya ka ya Motho FM ke ba bua hore ha ba gone le bala di ex tsa bona lot of people guys ba le ba comment hore they aba gone le bala di ex tsa bona and this thing impontse hore we fail our partner relax, especially when comes tabeng ya sex. Baby, but ba relax ke go polygamy nne. Ha re tla tabeng ya sex, if hali improve sex yao, your partner will always think about it.
the ex o tla dula tsa hopola ex ya and especially re tla tabeng ya sex o tla dula a hopola partner ke na tamang ho lebatsa the current partner ke yena tsantsa le batse ntho ex ya hao especially re fika tabeng ya sex it's very important that the current partner a o le batse ex ya hao now the biggest problem kore batho ba batlo explore sex batho ba batle o grow taba ya sex ya bona ho explore sex o yetsa eng wa bona batho ba batle number 2 batho ba tsebe hore sex e batla batho ba creative you need to be very creative if le batla o enjoy sex le tshwantse le be very very much creative le be batho ene ba sa botsaneng gore ba sa botsaneng e ska bata ba hore when your partner are baby ko koparetse tshelo bo mmotsa hore o enka ka into ye o no yetsa le mang wa bona because on a serious note guys this thing and baba and nkile ka le jwetsa this thing ka re wa tsaba ke le jwetsa e mong motho o tlore baby ha re yetse 1 2 3 guys ke etsa bohlokwa yo bona ke ntse itswile Marfuna ya last ke 16 ke re ba bang batlo e mong motho o tlore baby ke ha re yetse so le so ne o bothola hore nthweno ke yona e moetsang hore a enjoy sex motho ke etsa sense motho mo tla re baby ko pa re yetse so baby ke gana re yetse so a tlo bolela hore mare ke enjoy ke ne ke etsa so but o tlo jwetsa hore baby hle o tlo itlisa esen e ka re ke ntho batlang hore o batla ke first experience o batla o experience kanthi ke ntho yeo enjoy ke yona enjoy wa bona and that is why ke itse ho lona sometimes it's very important to botsana hore baby maro khalla ku kote jwa e bua hape be mo khalla ku kote jwa ke rata e bua ka Sesotho ba re go asena how do you want me to sex you ke batho ba go khalla ku kote jwang yes lo makabilo umme ke dile ka ntho ene le tudi mabeto ke hi guys it's very important baby o batla ko je jwang baby le bua baby o batla ko kote jwang hle motho aka isinga English yo English ka rubwa le khwala ka la man mo dulante la phela bilo ntse inagana na o batla o se jwang ka English maka Sesotho itlela nje guys ha una ntho e monate jwala ka hore baby o batla ko kote jwang today o batla ko kote jwang today ne bilo bona ha ke aga batla fuma sentse ke tsa posture mo sentse ke wena pakama sentse wena o bua ka motho body language sentse ke tseba hore ha itse o bolela sentse ke tseba hore ha itse o bolela sentse ke tseba hore o bolela guys ha ona ntho monate jwalo ka communicator yes ha hona ntho monate jwalo ka communicator sex so e re thusa hore you must be able to reach your partner o gone ho fihlela motho wao the way yana ratang ka teng do you know that una le batho especially banna hona le banna ba ratang go pompa ka speed ne fuchu hona le batho banna ba ratang go pompa ka speed and hona le basadi ba sa batle go pompiwa ka speed that's true ntho dia fuchu hona le basadi and ba bang ha ba discuss into e ha ba bui nix body language ba tla motho tla ba a thutse o tsaba bolela re motho don't be fast be slow wa bona but ba bui into e and e kanti e bohlokwa ka tsela e makatsang twin because e etsa hore when you alejana kana go lejana ka teng motho wa hao ba o jetsa hore baby don't be fast ska ba fast yes baby ska ba fast baby mona it's something to eat baby something monate le bue baby mo ntse khitla teng thoke yei
Lena ba butsinyana keke. Na kwatla pate etsa show guys. Quick here no. Ke tla no bua go baby e tlwele ona mo. E mara ke ne tswa mona motho re le khutli Lydia. So how hona ntho bohloko jwale ka ho have sex but bo sa tsebore o fihlella o gona motho wa sexual. Guys, that thing is very dangerous. Agree re tswa di exen. How hona ntho because once o have sex le motho but ho sina mohlang o tseba ngoro wa mo gona. Yes. Ene ke tlo le jetsa hore o tlo tseba jwang gore gona partner. Ne ke tshweke o tla o file ho gona motho wa hao e seng tshimona o tla fumana ga gona hore re fake ne but wena o tla me o tsebela motho wa fake. That is why ke think when they have sex it is not right to really do le kwetse mahlo ka re le rapela. Our right to really do le kwetse mahlo e ka rothi le rapela e ga ti ya tandas. Our right to really have sex le kwetse mahlo especially banna especially basadi. Baby, into facial expression ya motho ya o blella when o moja ha monate le ha afika bona. Na ke zentho ne ke tla o experience. Bona. Ka nnete yona ya meta. Facial expression ya motho. Yo, whether wa fake kapa. O tlo mmona bona. Ke bona o no ka re experience. Because sex is into motho communicate ka yona. Ine ntho mona hore I do sex. And like Sakama, I used to fake, but I knew how to heaven lena because Kimona and not to come. But none get a sex just because we did sex. And Lorna ki two bets against and Lena is a bodare. Even like it's a famo to Chebankana way. I get a sex, Nix a famo tabu ankana way. No, something to about the motor when you click. Oh, what auntie one tina. What in our boo? Got it, you're not locala. I take your natural galang, I swear. Yakokala. They do want of man and take it swinger on your BS. Take it, but a whole local siblings together. That's so romantic. It's so nice. It's so nice. Yo, guys. Yo. you know facial hale shabana le motho. Baby o khona bona when motho fake le ha motho sa fake o khona bona. I'm telling you guys. Ya bobedi nna aona mosadi ya ka ntshita ka ba ro khamya sa kham. Banna when Mosadi are come marali dry. Ke kama e jwang ye? Ye dry. E dry. Sana ho be change nyana. Ho ka le slippery se fete. A teng. And batho ba ngata ba tsebe when especially banna it's very important to master kuku ya motho wa hao. We tsebe how ha a utlwa monate because ha utlwa monate o blelwa le ke kuku ya hae o tlo utlwa e ba hon aba metsi and banna ba bangata o tla utlwa ba dauta le basadi ba bangata ba idauta ba le metsi ya kuku ha ke utlwa monate ha o ntso o thule mabota itseng a fapane le hana go ke khamang o tlo utlwa na go ke khamang hore wetness ne fapane e fapane le bo metsi ba nako eo o khamang le ka nako eo o leng hole wa bona and batho ba ngata banna ba bangata ba tsebore when sheba o butwaka le ona banna when mosadi a re utla a heletsa oh baby you fuck me so good you fuck me so nice but ali dry we are talking. Only sham. When you fuck me so nice, you are so good in. But Ali dry, you need to know. It's either uketile, kapa uboreile, kapa ushap.
o tlo go bona o botsa gore jo baby o le go no khaletse tselo le ngoni ke nna ke rata ile nna ke rata moro nna ke rata moro nna guys nna ke rata moro man now let's not kuku emetsi ke a rata you know why when mot o tsana like when le ke tshwara go tshwara be go tlo limits that thing implela or one feel implela or one feel and that is why actually ho tshwanetse hore batho ba fihle stage same kore you must just be wet ontso bua le motho you must just be wet le kore o mona hanne fer o buba metsi Sky pa. Ito na fel. Sky pa. Ito pa. Ito bella. Guys. Baby. How was it? Yo. Le buese. Yo. Ana ke wa tekna ke o fila. Ana ke nganga mntaka, ana ke o fila se. Yo. Yo. Yes. Njalo nje. Buang. Did you sing? DJ medical man. How will our viewers at home? Baby. Sure. Like, to be honest, baby, one need. I will say that. Repose. Luna ba tla ba lona repose. A re gono. Le kwala ntho. Le a ikwala network. Ke a problem. A re go jwale di comments di jemme. Da ba ntse ba utlwa ba thotshe, ba ntse ba utlwa. A di jemme. Mara like can you hear us? Ba utlwa. Oh ba utlwa. Di comments ke tsa di tlo gutla. Di comments problem ka ke ha ba khatha network. Bona na je re nkile fela 3 minutes. Se ba khathile network. And no, who ask who? Ba le sotho ba re ba phone ya le. Who ask? Ka WhatsApp. Go pa le re letsetse. Fana ka number 061 061 503 4617. Baby phone ngone le kan tonele. Okay. 061 okay, so 503 4617. Go pa le re letsetse to that number. Ka WhatsApp. Ka WhatsApp call. Only WhatsApp call. E ba re jetse call. fela hore ba ntse ba rutla because re a bona di wa di a dinta. Guys re kopa le re phone 061 503 4617. 061 ke tsena di hla 503 4617. Oh, barbaru. Okay. I get to know what's a longer Wi-Fi, battery poor connection.
Poor connection. Okay. You can even call the number +266 56 51 8063. Okay, Peter. +266 56 51 8063. WhatsApp calls, please WhatsApp calls. Ba Lesotho, you can use either WhatsApp call or direct call. Ho ba Lesotho ka the number e ketang ho e fana hona jwale. But the number ya South Africa ke sebediseng is only WhatsApp calls. No ha ka ba bo. Tell ba etsa ba tsotsi ke marang re tsotsi because ra pere dithabele. Ha ka ke taba na. Ha ke go explain se. A tissue again. Ba re moruti a o se tsa tshweretse. Yeah. Una le mothabile nomoro tse rong 061. It's a my game. This is not the number. It's one again. Please both again today. Both na. Oti arabanze ke phone. Hana phone la. Ba fe yona. Ko pa fana ka nomoro ha ke tse hona le bothata ka. Ke tla fana jwang ka yaka. Oh, hana jula ka live. Without ha ke tse na hobaneng ha e hana connect. Ke fike. Ena hana connect. Na ka connectile ena nand. Please call na network. Ena ha ke tse na bona la network. E restart. So guys, ha re qetelleng he. Uruta o sentse tshiretse. Yes. Culo loto. +266 batho ba South Africa, you can call the number +266 like in your code +266 it's a code +266 56 51 8063. So long can say start ayane. Please call us. Ipita +266 56 51 8063. Inge. Speaker. Hello? 8063. Hello? Hello. Hi. Hi. Hello. Oh. Okay, Muradwa. Hello, Maneti. Le re shebile. Le ga Yo, galletse. Betri shebe. Yo, umunati kamuna kalsutu. Bona la ga le mnati sana. Baby. Dilo di massive. Baby go ahead. Atnola. Didi eta tulu. Eke baby lo na kwayele. Ska hlaiso di monna ke kokwa la class. Hello Scandal. Baby. So guys, you know, it is not right or when the relationship when ale motho wa hao, but o bo sa khone o tseba hore wa mo gona kapa jwang. It's very dangerous, very dangerous. O se tsebi. That is why ke tseng you need to lona banna skela excite ke when your partner a hweleditse e khwaza e ka rutwa monate bolelwa ke kuku hore because o tla bolelwa ke kuku ya motho wa kuku ya motho wa o tshwantse o bolele hore motho wa ka o utlwa monate kuku ya motho wa o tshwantse o bolele. But if kuku ya mosadi wa hao kapa ya girlfriend is so wet, you need to know that or something is not right. You need to know something is not right. And but
basadi ba bangata ba ba dihlong. Do you know that basadi ba bang ba ba ho bona eba o tla tla motho so ke metsi a bohloko se kutla ke sa rate. Ba bang ba feel uncomfortable ha ba metsi. Hobane neng re na le this false information ya go kuku ha ile metsi ha e monate. Ha ile metsi haholo. I used to be like that. Ke tshaba kuku ka ile metsi. Ha ile wet. Ha ile wet ne ke tshaba ha ile wet. Ine re lebile ha motho a lahla site fela be ka ehlakong. But the reality of the truth kore really banna re a fapana. Agree banna re a fapana. Ona le banna ba ratang kukunyana e dry. Ona le banna ba ratang kuku e dry. Ona le banna ba ratang kuku e metsi. But the reality kore kuku ha ile wet, it means ki fila o fila partner ya. Kuku ha ile wet, o fila partner ya. Number 2, le runa the same way. Ona le basadi ba ratang dick kwa e stiff. O ba le basadi ba ratang kwa e soft. Do you know that ona le basadi ba ratang kwa e soft? Ona le basadi ba ratang kwa e soft. Ona le basadi ba ratang kwa e tight, e hard. So those are the things that want to be discussed. So about what want to be tsebe or na partner ra ka rata eng. Wa bona. But again, that is why ke tseng ho bona kare bona ba tshwanela hore ba especially banna ba be flexible o khamisa batho ba bona ka kwa etse hard le e soft. You know why? Wa pula ditso bane. I still remember. Obanning kwai re se ra tlwaela kwa etse hard haholo because sometimes ho tloetsala hore ebe kelello ya hao ina le dintho tse ngata tse di jereng but you still want to do sex go khotsofatse motho wa hao and kwai e soft e tlokiane tlo khona ho tsamaya bleeding e etse dintho tsane tse monate akere and rona tle be rata kwa tse hard tse leng hore ke ane le tshofella e ya hare e etsang and ebe ha go utlwe monate le ka hodimo go kuku ya gona go gone hore re rute monate di phateng tsohle. Yeah, sex is very important or but by ithute yona the area tsohle gore le ithute isn't le ithute by enjoy. It's very important to enjoy sex ka penis e taento e hard le ka penis e soft. Very very important gore how le mosadi o enjoy nto o tike penis ya partner rao ele hard kapa ele soft. Why? Because of 2 reasons. As reaction ya runa high consistent consistent reaction ya runa consistent. Next hona le nako yo lenna reaction ya ka e ba so hard e be strong so but it is not always where my reaction is hard. Sometimes it is just normal. Number 2, it's very important to really enjoy sex. Bontate root down the kuku tsa basadi ba lona hore o irutise kwa e le ka hare kapa e le kantle kapa o etsamaisa cleaning fela e sa kena. Sometimes it kene ka pentona. That's wrong. So why you mate? Kata nana ngudibile ka woni. Ke lo ke mara yo nae se batlo bua bana bona ba mamela motho a bua re mara nna ba utlwa ba tlo ba se ba ithiba ona mohlo mo ke. Very important hore le one ithute whenever sex we enjoy your partner ka penis a hard or a soft. Fake maluso bona re kenyetse ntšhelete re tla le ha bona problem le motho a nna ke se ha kana problem le ka re feng 5,000 re hlaisa half 10,000 ka ba ke tsa 10,000 ba ka se fitla ke re 5,000 fela re ka yetsa ntho. But now nthe ke batla go yona ke gore the reason why re tshwantse re enjoy the sex tsa rona ka di penis when they hard or the soft because of
a se ka dinako tsohle rona banna re bang erection ya rona e bang strong. A se ka dinako tsohle. 2 le lona le basadi re itse it's very important to really tutor le enjoy sex whether penis e ka hare because ona le basadi ba khalla ba itlwaeditseng hore penis e tshwantse be le ka hare deep ona le basadi ba itlwaeditseng hona le basadi ba itlwaeditseng hore a tla o batla hore o ikenye deep we are ikenye mogotsi wa ka o itse yana ka nnete ha sa batla basadi ba bati ke bopele mogotsi wa ka ra sa batla basadi ba bati a rona ntse a eva sex ke moruti a rona ntse a eva sex le mosadi ena go le monane a re this lady ba ro yana a tlwelle ho nne a re yana baby hle etsa re kwa ya ho itie metsa go kwa ya ho itie ana re kana go tso novi kwa ya ka itile maru motho a re ke etse gore kwa ya ka itie ene tsela a re baby etsa re kwa ya o eme a re novi ene kwa ya ka eme motho ke yona re no ke etse gore kwa ya ka eme bobom ntho e ke rutang batho every time very important hore basadi ba tlwaele kwa itse hard le soft so fapano guys hard penis and soft penis 2 itlwaetse go khama whether penis ya motho wa hao e le mating mona e le mating because let us be honest baby le basadi ba iketsang ba masturbator a ba kenye monwana ka hare ba bapala tlithing most ya basadi ba ntho ba masturbator kwa e tlameha itiene very hard weba yes you are right all right kwa e tlameha itie but ka bo madimabe it is not always mo di kwa tsa bona ditia and that thing ya hore your partner abatle kwa e hard every day ke ene etsa hore bana ba bangata ba nwe meriana ba nwa dipitsa batho ba nwa dipilisi because ba batla that erection ya bona e be hard but ke le jwetsa nnete guys your partner can have a ka utlwa monate le ka leleme baby le ka leleme yo because I want to say okay honale this ha re etsa go teng foreplay nna le batho ba kamanga foreplay okay elore re tlameha go tlwaela le ha kwae e sa tia because hona le batho ba kamanga foreplay yes because dintho tsena di etsang di dangerous because when motho a tlwaeditse kwae e kenang kare what if your partner that day stay into on a good state of mind o tlo enka ka reaction because reaction ya rona banna e tsamaisana le kelelo when really right mentally reaction ya rona e ba right so it today guys le lona le basadi le a tseba hore on a serious note le hali khamisa le masturbate le ho ja re sa support mataba masturbation. I don't support about masturbation, but even if le masturbate le a tseba hore ha le kenye monwana kare deep it means le gona kama even if monwana o sa kena deep le ntse le bapala ka clit ba come so this thing di tlo le thusa kaeng di tlo le thusa hore ho sane o ska ba frustrated ke sex ya ho ya ka tlo mohlang o feelang hore reaction ya partner ya high right because ona ba batho ba frustrated o ka motho mo o tsa o ja why kwa ya o ile tjena why o le tjena tu Jesus ona khadile for yo aiko our exercise, gentlemen, get the blood flowing. Get the blood flowing.
But one about Buamnati because maybe you're not the knowledge. And then you can do that. You can do, but mona rubua to help but basa hono exercise. Le bat basa honing o yetsa the very same way they do hona le bontate baka o fumana hore kwa etsa bona ha di hard. Le bo mme ke rona re tlameha ho ba wet. O tlo thola hore hona le mme a seng wet o kuku ha be wet o fihlelletse ka ntle. But if mono hana ko o isetang penis ko ona to go wetness so bontate ba ha ba re judge ho latela hore kuku ya ka ha e be wet ka ntle e ba wet fela ka hare inte tshwana lena ya hore erection ya bontate ha e tlo ba consistent ya tshwana ntho e ya tshwana ona le motero ke TV e jwang e sena papatso ke TV wena pheta mola ka di capital letters ha ba bona Can I do that? Somebody it's a fast. We will wait. Hurry. We will wait. Le network. Yo 6% down. I can see we can. Guys, skela tsamaya hle. Skela tsamaya. Guys, skela tsamaya. Re aka. Re sila phone e le chatting ka speed. Skela tsamaya. Skela tsamaya. Baby. Oh, baby. Let's show. But since the man I said you were a bit. Now go better show. Oh. Now I'm confused. Hale pastor onale more to know you.
Jowe, motho a tlatsa o the Jowe to qeta ngwana. Oh, Alona maka. just keep a catch, baby. Tawel. Watch his come. Ukale mesela jwa. Like you don't do it. Like you don't do it. I don't know. I get to my. Even one put on serious. Motorle your friend how today joy. Yeah. You can be talking. Tu vas t'amener. Ah, kameti. Tu vas comme tu Hi guys, not quite deal. Hi, let your friend have to know if you deal. Parlez-vous, vous voulez être papa. Hi guys, Mama, let your friend have to deal. So guys, change the environment. Can it guys change? I'm not going to my guy today different. Hey. Yeah. Oh, I got the quick, it's a massive. This come at something. I know the Baba to take up a cigarette. I know who will. Did you make? So we were here. Yeah. Okay. Arrête show here tetel. Retetel. Aisha. Tetel. Tetel la go na o ba sile ka. O polo ba sile mona. La bona ntse re etsa o shapa diquickie. Le etse ntweo. Ske la ena la go jwe le be itlo kena betheng ke le gugumetse. Quickie. Ba re mona mo tatsi ba mpleke a re bukile ka. Ah, we fosit. E fasis. Asion. Ah, ba tlileng a nepa ke. Lo ja sa e bua le yona, ba tlileng a nepa ke. Motho ba tla mo ba mamngale ka pa mamkhulu a ka re join. Yes. Motho ba tla o ba mamkhulu. Motho ba tla go ba mamngane ka pa mamkhulu. Ha re so kgethe. Ha re so kgethe a ke re le bone. Ha re so kgethe. Aka a re joina. No. Tonight. Number nna la tseba ke le ka le bolella ka ya no apile dilo ne di le massive. Ntse ke tloka di ne di tswele pele hela yalo be massive. Le today ka monk I'm game. I'm game. Ibile re le mo. Luna 5 6 ba fetsa ka ba a ke arabena Thabo Mothokwa
the first moruti in history to legalize bofebe nna ke ruta ka sex ya manyalo le di and the first tabo motokwa ya ratang bofebe ya followang di show tsa bofebe because lena ke se febe the first tabo motokwa ya ratang bofebe that is why a dutseng show ya bofebe the first person ya o shebella show ya hao aba bona bofebe because mona ruta ka manyalo ruta ka di relationship and ruta ka sex and a tlo re etsa next hle na ko 4 ke tla re hle ko jotse in advance ha go explain na ko 4 ke hle thabo a ko 4 ke next day hanya la magulo thabo ha ba bofebe bo re boetsang ba motena hona le di option ha o ka kena molantong di button tse tharo on your right side ya phone o pinye mo na le block ka pan friend pinya tse pedi tsa tsona ka o thusa otherwise so guys mar guys and honest rasno to change di ntho ba change di venue change di play guys ke bua net bon and then ne re bua ka taba ya ho improvise sex le hore le communicate taba sex ne re bua ka ntho yone ne or is very abena ah diko pala mo kope ho aska le tshua bua ho ke tsena ka fana ka nomoro ya ba because mona ka buile ho ke kata ho bua no hore ba do batlang ho joina mamnyane ka pa mamkhulu ena re sile fela ntho ya batlang ho joina mona moreleng ko no a re ba fe nomoro jo ke na ka fana ka nomoro fe can I please not use my number here ba fe yak le anto ke kopa ba fa ya ha ena ke bona network e lahlile ke tsena ho ya ntse hana le no network e lahlile a ke tsebe ho etsala kana hona di phone le ka re ba botsa ke yana be ba se network yona e tshwere internet guys ke ma batla mo re joina mara wa le sotho e ketelletse e sa etsa ka yana no e tshamenong tseletse yona tse ke etseditse wifi le yona je ka yaka so ke bona e sa etshwara and then data ke rekile ha ya etsa mabana ke wa bona connected without internet but nne ntse ke bone ka ena email ke tlo batla password ya mo nna sona mo ba begin somewhere wait ono sa ba phone now say any assistance I should just go to the reception wifi ke password ke Jowe okay ruto etsa ntho re le set ba phone guys if o batla o re joina o batla ba mamnyane ka pa mamkhulu ona le mothareng o batla re joina o le sotho mona bebihle ya etsa ka pele o tlo fana ka number ntsa o kenya password fela o kenya password so that o re founela mo go leng teng checking the quality of the internet connected yes connected 061 batho ba Lesotho +2761 ere ipite +2761 503 46 461 as 17 o shobe bona di call kona di kenang di sele batho ntse ba letsa bona so guys ha isa le phone a hle kona le mama bona mar baby sorry guys kona network ya rona le right bona ka ene e hatelletse
sorry that is mo talanta re ntere ka ntse re le ka founa ba fe number baby ba hona le batho ba batlang ho batho ba Lesotho le kenya code +27 61 503 4617 +27 61 503 4617 go fa location la ka etsa WhatsApp call re tla o jwetsa on the WhatsApp call go na ha re tlo bua you know abar phone ubutsimlilo malangabe re phone yo a go kopa tshwarelo hle to people who were trying to call hle bona dingata jwang dedi so dingata hle re kopa le re tshwarele hle network is sukudisa until now ha ke qeta o check out Wi-Fi ne le ona bothata please re kopa le re tshwarele you can call us hleng you can call us again kopa tshwarelo ona le mothare ke a boitse ke nna a batlang go le join na ke Lesotho jwale wa ya thotse ke kopa wetse WhatsApp so that go arabe hore na go ho kae wena motho yo o ngotseng hore o batla hore joina o Lesotho ho nomoro ye ke buletseng +2761 503 4617 please do WhatsApp more ya ka Lesotho ke mang a re qetile tsa life ya Lesotho ke 57 11 58 81 57 11 58 81 le batla basadi fela nna ke batla basadi mona ke batla mosadi e mong mona banna ba kae batla basadi fela it's polygamy not polyamorous polygamy yo kabanga una go what la dedi ya rabe Hello? Ke tsitona a reng na o ba tluwa basadi fela ni sebedisa ke sata banna ba kae hello hi no murtua is network hello very encouraging o renga botlok ha re bua ka mona utlwa ke re ntrena o ntse e bua yena ya hore ha re bua ka mo reng ka mona re bupuo phaga re betse phatsang tlhotlo se ne ra jika o ba ne ke tswa magweng ke kene sekolo magweng jwale ne ke bua bo are you gonna come ha di hlokahale ai monate di ka ka puo o kila ka e be ka sotoro baby ke to rota hle shafes ntate go baby ke o mamela jena itse ha se ang rupelletse se ke tseba ne ke bua mehlolo se ke bua mehlolo ntate ai khona tse tshabang sheba are ntate ngame ke be ke mo gama are ntate are kota thwe ntse go network
utlwa ke swaba a re betsa le tshoba wena o ntse etsa Hadi wena se padi. ei tate a bona jwale ke re ho bontate mme o hlomobetse ka lebefela o ska ba mopadisa o mo ranthanye ke mo shebile mono moruti for tswe ranthanya le wena na ke re ho bontate ke kopa hore re be serious re kena ka maalo ko re o ipetsole ntate a hetse ke tlo lo spenka he petsa bono tsena di be khubedi di tlo ka mona ntate ke nke di handa boy tsana tsa ka tsane ke di late ka utopo Hello. jwale bitse annete ba se bitse but butle pela botwa o re pele o no bua sekgowa wena hesh o gawe Ke go pele o ne a bua sekgowa ena. Na motho a ntse a letsa no. a re mfone a re yana na bua sekgowa ne No bona bua sekgowa ena ke ne go tsa magoa o fitlheletse motho no a montsha buena na ya sekgowa a bua Sesotho a re ndutele. Sesotho se monate lona bona le tsebe Sesotho hle Sesotho. Hello? Yes. Hey. Hello. Hey. My darling. O rwa joina kapa etsa jwang? Yes. Join first. Bona. Dial that number to go by inbox. Okay. No, how ka ta pala khole to go by inbox ke nne go typele. Okay, will. Na ka yetsa ka WhatsApp akre. Ona mona WhatsApp. No, ha o hloki inbox e etsa WhatsApp. WhatsApp inbox ya WhatsApp mo. Oh. Hona WhatsApp ena ke re direct message. Tsena se ke tlo ba busy ka text. Se se ke ntse ke ya nthoka ha. Se ke jube webe. Darling. To sharang. Sharing is caring. Sharing is caring. It's a black child. Guys, bar una le ntho ke matlang ene ke re ke tlo botsa ntate. Ene ke re ke tlo botsa ntate. Hore pule le re wonse hallelujah. Amonate. Stay tuned. Jwalo ka wa motho a sarane. Ke ne ke re ntho e ke ne ke re ke tlo bua. Do you know that kwa etsa rona dia utlo? Mara. Ntate. Ntate. Oh mara. Tshwana. Abuti wa ka. moruti wa ka wa tseba keng ha re tsheta benyena ya but network ya ho karolwana e betenyana mo lenteng nke ha o re kana go nngwe motho a itlwaetse le betlela le sa yang kamponing a itlwaetse le betlela le sa yang le seng le letile that's very good go ba le kana go nngwe a ke re wa tseba gore sex drive ya ha o le motho e ya godimo ya fluctuate yeah o ka fumana go bekeng ina sex drive ya ka very 100% very 100% ke batla o sebetsa mara sex drive ya ka e fatshe beke la tela nyine fumana go jwale sex drive ya ka e godimo ntate ke mathisa ngwane mo ka lebetlela ka tsho wa ibona ta jwale
is very important for bontate ba tse for ska ba tshwenye ha le betela le sa ti mohlomong ke beke sex drive ya wele mfatshe ka yona kapo kana go mo fumana re ka rakelello mosebetsing kwana ke ntho tse ngata tse o ferekanyang kapo lapeng kapo se ba o founetse ka mmea wa kulang nthonyana se o nthweo ha e fitla kelellong ya hao e tlo sebetsana a ke re you must remember the brain is the biggest sure okay without the brain sex ya ka se go bantsi wa bona tabi so ke batla go tlatsa bontate ke ba jetse for bontate se ke bela tshwenyeha ha le betlela ntse le tsamana ba sweke ke ntho e common e common bontate exactly e common ke ne ke re ke kopa tsela pele motho tsela pele go tlo tshwere dintlha tse botlhokwa ke kopa go dumela o bua jwale yena ya o bua puo phaga hey ntate ha o se bua puo tsena o so e bua hantle ka Sesotho o utlwele ka mokokotlong ka mona o hla di goosebumps o tsebe o utlwa a bua le mme monare a re ke re we rute hey ha tsholo ke utlwe ke kopana hlo a ntate utlwe se ke khala le nna ke tsolo because why ntho tsena tse motho o nantsa di bua di kena maikutlong ha motho o nantsa bua jole kana go o ka kopana le motho mongwe a sa tloelang go bua o bone ka re jole le dimumunyana kapo le ditholonyana hantse le etsa tlepe ya lona mo mara ha le dikoka o ntse e qoqa le qoqa a gona go a re betsa bonutseng o re ke di betse a re betsa sa left ke re tswate wa e bona debut jole ntho ena ha ntsa bua jwalo e fitla e sebetsana le wena ka hara kelello ne ke re ke tlo botsa ntho eno re ene batho ba bangata ba tse bore la ha e reaction ya wena is right as a man do you know that language ya lona e etsa kwa ya utlwe se di stage le hoja in this stage moruti wa ka re bitsa dirty language ya ka morei ke yane re buang fela ka morei o kila bona re bua explicitly we don't put covers on the language re bua fela straight o utlwe le wena for ya methapo ena utlwe e re fu ke dipolelo tse pedi fela tse mme a di bua thank you so much a re ka ithuta hore ka malapeng ka mona thobalo o buile ntho hantle hore e batla batho ba creative ha e batle fela ha ntse re kalamana re theolana re kala man come on e batla batho ba creative in other words re ba le di ideas re tla ka di ideas o understand love o go tle kwano ka swimming pool ka mona ha tla ka mona ka swimming pool ka mona tso go tona ma hona mona mane wa e bona tabiwa nna moruti ke ile ka ya le fumbo tshabelo mane la familia ka a ntse re le lefumono botshabelo ntse re dutse mme a ntse a sebetsa neng ga ke kgathetsa tla ka koloing itse ha tla ka koloing ke re monna wa tseba go bolela ka bana o sane ke lo la holo ke kopa o hlompe tokelo tsa ka hona jwale sheba ke re ka re le ba koloing ka mo re itshitlehile plata school ntate jwale ke re ke batla ho sebetsana lo ke batla ho sebetsa hobane ka o sane ke lo lla ene ke tlabe ke maikutlo ka tla ba se hantle tlo ka mosebetsa ntate ka mosebetsa ene wa ka he go tsebe ke motho na a di etsanye ha le molilonyana ena e simpolina ya wa bokolla ntate bokolla ke ntho jela ratang ha ke mo gama jela utlwa o tsebe ke mo gama mo rata nkgana jwale bo creative bona ke bona bo etsang lo la o theoetse mane nna ibile wa ka he ke wa matitsa ha theoetse mane bo ninning le nna ke le mmerekong ke re monna o ko send ke bitsa mafeni ke go sende mafeni mo jwale o tla mfidimela yona a e batho mo mane a e filimi a e romele mafeni he ha ntate o bohla mafeni o le siratse o entse ga ke bitse tse ka swaka ke bitsa mafeni wa Makenpino ke la bona mafeni wa Makenpino
I get a make a eat some more. Root November, I get a make a eat some more. Okay, motho ha o mara. She will always keep calling Ke batla le invite next week. Ka nnete ke go ba o tlo romela nomoro. O blong fante ka pa o kae? I give welcome. I can't make you go le tsa le re ka yetsa somewhere. Re ka yetsa somewhere go ka nnete if a samainti. Re ke we le ena re ke re kopane. No problem. Iblani, she's a very open-minded woman. Next week Friday, re etsa show le lona. No problem, no problem. Ke kopa o romele number ya hao fela hore ke nna motsentse le bua le lena ba welcome. Ke ena gona ga sentse re na le nomoro ha ke. Okay. Okay. Okay, no problem. That's my number. I will send you alternative number. Okay. Thank you butuaka. Re tinne ke batho bana ka ga malapa ka mona ba sa tsedeng go kallana hantle. So we have to fix that. Hey! We have to fix that. Thank you butuaka. Thank you. Thank you Murutuaka. Thank you. Baby kere batho ba batla gore jena nna ke batla go lotse. Baby no bue. Sure. A kere ke le fele di number batho ba batlang gore joina. Baby ha ba mpone. Ha ba mpone ke hlaile ka hloho fe. Di bona ke hlaile ka hloho. O khalletse ntho e shebile. Guys, amalebo. Motena o lo tsetsa ka potsa mane bate. But I can go join ne. What can go join to go pa hole fa this numbers tsa WhatsApp. It's bateng mona Lesotho because re Lesotho. +2 7 6 1 503 4617. What wa tlang go joina? Only batho ba serious. Today uzovutha umlilo. Wa malangabe. +2 7 6 1 503 4617. And then for direct calls, please call 57 11 58 81. For direct calls, please call 57 11 81. 57 11 58 81. For the direct calls, please call that number. Go fa location. Ra bolela re go kae. If you tloka pick up, easy peasy. Easy peasy. Guys, le tla gona remela like about 2 minutes fela. Ona ntho re kopa re discuss. Ona ntho re kopa re discuss serious. Guys, go ka bua le motho o motho ba batlang ho tla. Okay. Ke ena. Bona. Okay. O ntse re bua le ena o itse hela ke monga ga bona join a ena South Africa. Lona how le slow. The game is like say the answer and but hello. Hello. Hey, let's go to Pia with your come on. Come on now. Yeah. Can we get for tomorrow, Mokilan? Oh, futumates mote. What? Ke futume. Wa botha mlilo. Ne ke hatse tsenyana wa batanyana mara ka moga ba ke shebe video. Yo, ke thola ga ke
Se ke rotha mofufutso. A ona mme kante, a ona mme. Mme o teng mpa ha no tjena hayo. Eya. Era skisa. Hai. Ke putsana ke tlekelang video eo. Ke labe ka mofuna ke re hai. Hey, o shebella go November motho o no tjena. Amara guys, ke batla o bua fela nnete nna la nchazo ba le open. Wa bona hona le batho e leng hore ba etsa dintho wa bo. Ba etsa ka reng hore hoteleng o thole ke ntho tseo ba di etsang mara ha ba hlella batho ba etsa ka ga ba di etsa. Wa bona. Ene ke ntho tseo re di etsang ka re di human beings ka ofela batho. So ke ntho tseo le go batho ba ngata ba hloka tsebo eo wa bo e leng hore ko ba etsa ka ba e pata mara ke ntho le hore e hloka wa bo jalo ka re Mr November wa re go ruta go ntho tsena tse pateileng hangata Habibi wa kola mas a butwaka a khawa no ha khawa fono ke bile ho Alex a khawa okay a ke khawa mara ke thabetse the way le etsa ntho ka teng Mr November. No, thank you so much. Ha holo fela lebo. Like o le buile now. Thank you. Thank you butwaka. Guys, re kopa ke kopa una le ntho e ke batla o ikgamelela lebo le tla re emela. Ke bia kae? Ono bile kae? Le ke bile mona nna mo. Je agree e ditse ka chacha. E ditse ka chacha ga ke ke. Ke la tsamaya. Lebo. Ke la tsamaya. Baby, oh, hi. Hi. Guys, nakupeta show. Baby, nakupeta show. Nakupeta show.
Guys, are quite show, bana. The worst. La se ke le kopa go kwale. Guys, very soon, Rutoba Lekker Vrijdag couples. Lekker Vrijdag couples, guys. Lekker Vrijdag. I'm sweating. What is it about Lekker Vrijdag couples? Rutoba Lekker Vrijdag couples, guys. Please. Hape re tlo ba Lekker Vrijdag ga live e long go invite people ba tlo go shebella live. Re tlo ba le Lekker Vrijdag e be ke tlo qala le Sotho. Re tlo ba le Lekker Vrijdag e live. E lo tlo go shebella live. Yeah. Live. Le re bona nje, not live ye. Ke tlo qala ona le Sotho. Ge jwalo. Lona. Ntele se tshwana. Lona. Yeah. Yeah. Ntele se tshwana size. Ai thabile ntele Sotho. It's thabile. Let's not go Lekker Vrijdag live. Yeah, Rutoba Lekker Vrijdag to live, but yeah, couple. The city part. Baru kwale mpile le ba khalemelo. Okay, Lekker Vrijdag couples. Last week. ati. Ai lise hloho ba hanovi. Ha bana batho kaofela. Guys, we talk about the Lekker Vrijdag Lekker Vrijdag couples. Very soon. Lead to this. Only couples. Only couples. We are going to book. We are going to be somewhere. And then when I registration, we are going to have fun. Let me want to serious. So guys, Lekker Vrijdag couple. Lekker Vrijdag couple. So re tlo ba live. Ko hona re tlo re beya venue. But hona jwale you can book kwana ticket re tlo re di ntshane. But since re le jwetsa in advance. So batho bohle di couple tsohle tse leng hore you are interested hore le joine our Lekker Vrijdag live ya di couple, please. Which number? Which number ya hao? Number 073. That is my number. 202-9079. My number 073-202-9079. Le ya 07061. Kabai kusebe. Okay. Yani bafuni lemon couples. Lekker Vrijdag couples. Bitsa ya nyanto. The other number ke go bitsa ha ona je. Yeah. Bitsa make it perfect. I get it. Yes, like. I get it. I say 050. I shot an anti bitsa on the shows now. I get it. Yeah, 079.
083 3833 079 083 3833 079 083 3833 079 083 3833 but ya ka number ke 073 202 9079 ya ka 073 202 9079 if o batla o ba couple ba party ya couples like free couples yeah like free couples guys re lo buka re ben somewhere o be mona to be lovely ka nnete sentse le bona hore dija fatse a lona skela le bala batho ba ka I hope like in taking a mupudutso for our bedroom massive thanks mupudutso I feel like it's our twara because oko jole re bohueng mare la itse mupudutso for only lino kena le tsabontate we also have tsabo mme you know anytime hali dibatla you call this number 061 503 4617 we even Korea re Korea ga go na o go kae asina ndaba we Korea please ha re lokiseng mabaka ka di bedroomong ho be monate go nne lovely go nne mmatla ke le mong ha lesiko o ka tla o la ha ke lesiko na ka ha le mo ha sna partner no ka tla go tla go tsebo. It's not only for the couple, but if how down ale motho wa hao se ka mosie but how batla go bua tsebo please do come. Guys ka nnete ke nana re qetile ne ke na le important message ke kopa o fetisa ne batho bohle be leng hore ba kopa hore Pastor November atle sebakeng kapa dibakeng tseo ba leng ho tsona let's say Jowe kapa Jowe Pretoria Val Limpopo Kai Polokwane ke kopa hore all the people be leng ho bala ka tsa Pastor November atle le bona ba hloka hore ba kopane le Pastor November but ha ba khone ho tla Bloemfontein ho easy go Pastor November ka fihla ho lona ke kopa go le sie dinomoro tsa lona ke tla le ada ka ga group la ta dibaka tseo le leng ho tsona and then be re arrangeang hore na Pastor November o tla se bakeng se feng ho latela batho ba tla dibabuletse hore rona ka nnete re tatile re batla Pastor November atle se bakeng se go leng ho sona ka nnete re na le mathata re hloka kopana le Pastor November please ke kopa le sie di number tsa lona on the comment sections. If le sa filu di sia on comment sections ke kopa hore le di sie ka di ka inbox you just ongole nomoro tsa hao le sebaka se o leng ho sona nna ke tla tseba go groupa ka hore tla ga ntse ke bala di inbox ke tla be ke bona hore motho yo o sile dinomoro tsa o itse o hla Polokwane motho yo o sile dinomoro tsa o itse o hla Mpumalanga. You can even send dinomoro tsa hao and you sebaka sa hao on WhatsApp to this number 061 503 4617 061 503 4617 ke kopa hore re ngole di number tsa hao o ngole sebaka se o leng ho sona nna ke tla le groupa according hore na o hlaha sebakeng se feng ke tla letsetsa group. Johannesburg ne re tswa teng they did the same thing re tswa Northwest they did the same thing hona jwale ke ntse ke le busy ka batho ba Val. If you are from Val and o no sa tsebe hore Pastor November a katla mo o leng hona teng without you coming to Bloemfontein ke kopa hore o sie di number tsa hao o itlhalosa hore o tswa Val go tlo ba easy jalo fela Pastor November tlo go wena a tlo tshintsha bophelo ba hao jalo ka batho ba bang. Mutanzam, I want to join Kota kanti. Ke monna. Ke monna. Ke ba fa big mark ka fala ha bo. Tse ke go pa go khutlela motho nyana before re tla go yena. Hona le motho wa le Sotho ena. A tsena ke le ka mo etsetsa molaetsa nna self. Mo ga ke a tseng go tla go joina. Mo se ngwana so go tla mo latsa motho.
You're right. Guys, we are done. Osa niki tlabekele mona. Actually, Mona Lesotho. Okay, yeah. Re Lesotho hana jwale. Tomorrow, for batho ba batlang kopana le ntate Moruti, The consultation, the one-on-one. Teng ho tloha hosane ka 10:30. O teng for batho ba batlang di prayer is 300 rand, and then for the one-on-one consultations it's 1,000 rand. Please do come. Remani batho ba Lesotho ba around Maseru, they know the place. Ba senka ha go Maseru, ke kopa lo hlalosetsa tlasa main circle Maseru. O towa ekaro o ya Shoprite Esifika complex. On your left o tla bona before exit ya Esifika complex. On your left o tla bona Midas. O kena dipakeng tsa Midas le a white building. You go straight dipakeng tsa tsa Midas le white building o tla bona mo aho o brown o moholo o di aluminium o bitswa Seipubi building. O ngotse o na le bote e ka ntle e ngotseng IT center o kena gating eo. O kena gating eo o nyoloa ka gate eo o tla bo so bona brand ba festere e brandwing di ntho tsa Pastor November. And then everything imono o tla re letsetsa o tla re thola hona mono hosane Pastor November o teng ka hara Lesotho. Hosane Pastor November o teng ka hara Lesotho. Dinomoro tse o le ka di letsetsang if you want to call, you don't want to WhatsApp, it's 561 5651 8063. Dinomoro tse o le ka di letsetsang hosane hore le kopane le Pastor November, it's 5651 8063. Please, the Pastor November o teng hosane. O teng ho tloha ka 10:30 ho fihlelletse ka 3 o'clock. Le batho ba hlahang ditrekeng monyetla kona Pastor November o teng hosane ho tloha ka 10:30 ho fihlelletse ka 3 o'clock. Yes, guys, thank you so much. And Pastor November o kena PCFM. O kena PCFM every Sunday ka 9 o'clock ho fihlelletse ka 11 bosibu. Ka Sunday ka 9 o'clock PM ho fihlelletse ka 11. O sa fumane a PCFM. Guys, sengampe he. Se re tla utlwa le letsetsa lona ba batlang gore joina batho ba basadi ba Lesotho mo. We are just phone call away. Yeah, or phone la fela. And I'm serious, we are not playing. Can need. We are not playing. You guys think every time we are not joking. Re lebohile a re roomang. O botsetsa tabe yemo kapaka. Ke kopa o etse WhatsApp because ha re tlo kgona bua the room here about the place where we at. Ha re tlo kgona bua. But if you want to join us now tonight, mo fela kena kana number ya rona ke mang? Nomoro ya mona. Ya ha ba batla re join for now. Ke kopa o kenya +27 61 503 4617 +27. Mara ke matho a Lesotho ba buang ka bona, so why ba kenya plus? Or kana because of number. +27 61 503 4617. Ke kopa o etse WhatsApp. Ya ka ya Lesotho ke 57 57 man yona yo. It's now it's a lot of baby. Awetse. Awetse ka net. Ke kopa 5711 awetse baby 8. Ha ke 5711 8. E ba ka re phone la ho yona e mona Lesotho ya ka ke mang 57 11
5881 or phone no 5711 5881 5711 5881. Thank you guys until we meet again. Letsang ke half past letsang Barfone. ha go papa ka letsetse Okay. no mo kwenye A ke tlolla mo. ke re kwala sho ba letse Oh, barfone. Phone here. Bye batlang matletle. ga ntho we la rata go mathisa hle yo nna ka hlahlathela. Thank you guys until we re kopanang. God bless you. Yo.